Reka mbasuhuze kandi nabaha ikaze kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ni wa muhungu wanyu ni Kedrick usanzwe ubagezaho amakuru mashya kandi agezweho ku gihe. Kuri iyi nshuro tugiye kuganira ku kibazo cy'intambara kiri kubera hano muri DRC Congo. Ni byinshi turaza kurebera hamwe. Ese wakibaza uti niki turi buze kurebera hamwe? Reka mbanyuremo muri zimwe mu ngingo z'ingenzi. Turaza kurebera hamwe igihe intambara yatangiriye, ndetse turaza kumenya se ni inde waba wayishoje, dore ko hari haciye akanya tumaje kumva ko cyangwa se tumaje kumenya ko Moscow yari imaje kuba isa nkaho iturisha urugamba, ariko kuri iyi nshuro noneho rukaba rwongeye rwakaze. Turaza kurebera hamwe, hari amwe mu makuru arimo aratangazwa ko hari ibisasu byaguye hano hafi rwose kuri Petit de Barrière, wahita ku mbuga ngari. Aho ngaho haje kuba hakomerekera abantu bagera kuri 7. Wakibaza uti se hari abo byagizeho ingaruka? Byose turaza kubirebera hamwe. Nuze kuba wajya kure niba Urugamba rugeze hano, icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya atazajya agucika. Reka mbahe ikaze mu kiganiro. Murabizi neza ko mu masaha ashize ikigo Moscow cyamaje kuba cyasaba M23 cyangwa se yite M23 yasa nkaho yoroshye urugamba, ikaba yaha n'uburenganzira bamwe mu baturage bifuza kuva muri ako gace, bakaba bahava bakajya aho bakeka ko hasa nkaho hatujemo, ndetse ibi ngibi M23 isa nkaho yari yabyemeje cyangwa se yabyemeje, ku buryo abaturage bari batangiye gusa nkaho bava muri ako gace bajya ahantu bakeka ko hari amahoro, ndetse abandi bigumirayo bumvaga yuko nta ntambara igihari cyangwa se urugamba rukomeye cyane, aho nk'ingabo za leta zari zashyize hasi intwaro, basa nkaho baturishije urugamba. Twavuga FARDC, abo bose FDLR, ndetse n'uyu mutwe wa M23. Ibintu byari bisa nkaho byatujemo gake, ariko mu masaha ashyira isaa 8 igice gutyo saa 9 nibwo urugamba noneho rwatanye hagati ya FARDC, FDLR ndetse na M23. Urugamba rwose rwaje kuba urugamba hano, abantu benshi batangira guhunga, abandi barakomerekera, abandi barapfira. Bityo urugamba nyine amazu yasenwe, ibintu byakomeye, ndetse urugamba rukomeye kurusha uko rwari rwatangiye, nyuma y'uko uyu mujyi wari wafashwe wari urimo urayorwa ni M23. Biri kuvuga yuko rero ingaruka z'ibi bisasu ziri no kugera nko ku bihugu by'abaturanyi. Twavuga yuko hari ibisasu byaguye hano kuri Petit de Barrière, aho wakita nko ku mbuga ngari, ndetse bikaba byakomerekeje abantu bagera ku 8. Ariko ibi byose leta y'u Rwanda ikaba iri kubyitwaramo neza, aho yashyizeho uburyo bw'ubwirinzi. Ibisasu bikomeye biri kugenda bisigara mu kirere, cyangwa se bitari kurenga ikirere cya Democratic Republic of Congo, aho twavuga ko n'ubundi dusa nkaho turi protected cyangwa se turinzwe mu buryo bugaragara. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, ndavuga ku bantu batuye muri kano gace, kuko n'ubuyobozi bwakomeje kugenda bubitangaza hirya no hino, ndetse no ku maradiyo biragenda bicaho cyane cyane. So wakibaza uti rero ni iki kiri buze gukurikiraho nyuma y'uko iyi M23 ikomeje kujya mu rugamba, noneho yarwinjiyemo neza ni imitwe yindi, aho twavuga ko abantu benshi bakomeje kugira impungenge. Ndavuga ku bantu batuye muri kariya gace, nyuma y'uko M23 yigaruriye agace nka kano gace k'ikibuga cy'indege. Byo kuvuga ko ariyo iri kuhakontorora. Murabizi ko ku munsi w'ejo yari yatangaje ko nta ndege yemerewe kuba yahaguruka cyangwa se ngo ibe yahagwa, mu gihe
nta tegeko itanze kubera yuko yari iri hafi neza y'ahantu urugamba ruri, yari iri hafi neza yaho iki kibuga cy'indege kiri. Bari bavuze ko hagize indege ihaguruka ishobora no kuba yaraswa. Ibi byose byabaye ku munsi w'ejo. Ese M23 igamije iki, cyangwa se M23 yite M23 iraza kuba yakurwa muri kano gace cyangwa iraza kuba yatsinda uyu murwano ndetse ikomeze ikabe kano gace? Ibi ni bimwe mu bintu abantu benshi bari kwibaza, ariko icyo ukwiye kumenya nuko M23 yaje kuba yatangaza ko idashobora kuba yava muri kano gace byoroshye cyane. Murabizi ko hari amakuru agiye amenyekana ko hari n'ibindi bice, hari n'ibindi bihegeze kuba yafata kano gace ikakagira kako, ariko imiryango ishinzwe imibereho ya muntu cyangwa se imiryango ishinzwe umutekano ikaza kuba yakikusanya bakaba bahakura iyi M23, ndetse biza gutuma imirwano itazagera ihosha. kugerana n'ubu iyi M23 aka gace kaba yaragahize kuva na kera kandi kifuza. Ese iraza kuba yarekura ihave, cyangwa se iraza kuba yakomeza harwanire mpaka kugeza igihe izahatsindira? Ese bizagenda gute? Iyi ni intambara imeze nk'Uburusiya na Ukraine ku bantu bakomeza gukurikira amakuru yayo. kugerana n'ubu iyi ntambara ntago irabonerwa umuti, cyangwa se ngibe yarangira. Ibintu byakomeje kuba agaterera nzamba hano hirya rwose muri Kongo. Ese abantu batuyeyo muri kariya gace baraza kuba babona ahantu baraza kuba bahungira, cyangwa birakomeza gutya? Ibyo byose turaza gukomeza tubikurikirana. Nihagira amakuru mashya arenze kuri aya ngaya turagenda tubabwira. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kintu usabwa no gukanda subscribe. Nanjye ndi Kedrick, mbahaye ikaze mu biganiro biraza kuza nyuma y'iki ngiki. Ciao ciao, tuze kubonana mu yandi makuru.